tubazane ikibanza kiza cyane. Ni ikibanza giherereye hano mu Gisa, ni metero 5 uvuye ku muhanda wa kaburimbo kugira ngo ube wakigeraho. Ni ikibanza cya kabiri uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Ni ikibanza kigari, ni ikibanza gikora ku muhanda, haba uwa hano mu Ivene. Muri kubona ko turi ahantu heza cyane, neighborhood hano hantu namwe muri kwibona, hari imbere yacu gatoya bari kuhubaka etage. Nawe hantu ushobora kuza ukahatura, ugatura ahantu heza hano mu Gisa. Muri kubona ko ni ikibanza kigari, uri kubona no kuva kuri kano gatoilette ukageramo hari hirya kuri iriya nzu ya grey, niba ari grey, muri kubona hari hirya, ndetse no gukubitira hari hakurya. Muri kubona ko ni ahantu hagari cyane, ni ahantu heza. Kuri miliyoni 20 zirimo ibiganiro urazizana tuguhe hano hantu. Twandikiye kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe, ndetse unadusure ku mbuga zose dukoresha, haba TikTok, haba Instagram, haba YouTube, mbese social media zose zacu ni Gisenyi Komisiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.